Prije što sam se vratio u Bosnu, znao sam da će mi trebati dobar plan da mogu da zaradim pare ovdje za posao. I počeo sam napravljati svoj plan prije 2 godine. Ja sam bio kamiondžija prošli 4,5 godina u Ameriku. I vozio sam lokalno u Ameriku. Nisam išao baš daleko. Znači, mogao sam doći kući svaku noć. Ko obični posao. Plate su malo manje zato kad si lokalan. Plate su malo manje, ali bolji je život. Zdravlji, znaš. Ne moraš spavati u kamionu i to sve. I počeo sam se čuti sa jednom Iranom što živi ovdje u Bosnu. I on je kamiondžija i on je lokalan vozač. Ja ga pitao koliko zaradiš, on mi rekao 1.500 maraka mjesečno. Kad mi je on to rekao prije 2 godine, ja sam bio impresivno mi je bilo i drago mi je bilo da ima nešto što je kao normalna plata sad u Bosnu. Znači vidio sam da je napredovala, Bosna je napredovala, znaš, bolja je situacija sad. Prije kad sam se htio vratiti, kad sam bio 18 godina, to je bilo prije 13 godina, probao sam se vratiti, nisam uspio. Nije bilo posla tad. Znači cijeli dan radiš ko konj, moj rođak je radio ko konj, cijepo drva, varo, svašta. Dobio možda 2 maraka na sat. Ili nekad je dobio 20 maraka dnevno. Znači, to ne može se tako živjeti. Kad si sam, ja bio sam tad, znači nemam mamu ovdje, nemam oca, nemam nikog da mi pomaže. Znači kad si sam, malo je teže, moraš imati dobar, bolji posao. Pa nisam uspio kad sam bio 18. A prije 2 godine kad mi je moj Aran rekao da može se zaraditi 1.500 maraka lokalan vozač, ja rekao možda je sad moja šansa. I ja volim biti kamiondžija, ja volim voziti lokalno tako, stvarno puno volim to. I to uživam ja u to. I puno sam počeo pitati njega za informacije, kako ovo, tam, vam, sve. I to mi dalo osjećaj sigurnost da se vratim u Bosnu, da je realistično za mene. I onda sam se vratio. Prije 1 godinu sam se vratio. Znači pripremio sam se za ovo i to sve. I preveli su moju američku vozačku, sve su preveli na bosansku. Bez problema, znači vrlo je lako to bilo meni. Znači ja imam B, C i C i E kategorije. Znači imam sve kategorije za sve prikolice to, osim ne mogu autobus i ne želim autobus voziti. I to je bilo vrlo lako i vrlo uspješno i brzo. MUPA to, CIPS, ganjo, papirologija, tam vam malo, nije bilo teško, stvar, nije uopšte bilo teško. I sad imam tu vozačku. A onda sam poslije saznao da treba ovdje državni ispit. I nisam nikad čuo za to, znači, još uvijek mi to ne razumijem. Zašto je to? Ne razumijem point u tog, razlog što ima državni ispit, kakav ispit, u Ameriku kad ideš u školu za kamiondžije, to ti je sve, znači svaki ispit što možeš izmisliti, ćeš uzeti tu, ćeš naučiti tu i testirati, znaš. Znači, tu sam malo zbunjen, ali nema veze. Nema veze zamišljati u to. Državni ispit se treba. I ali, otkad sam se vratio, ja počeo napraviti vlogovi, snimke na TikTok, pošto su ova omladina ovdje me nagovorili me da pravim TikTok. Ja rekao, dobro, hajde napravit ću jednom. Ali nisam stvarno htio u početku. Onda kad sam napravio prvi snimak, rekao sam, ja sam se vratio u Bosnu. Na engleski sam pričao. I skoro cijeli dijaspor, svi Bošnjaci, i Albanci, i Makedonci, i Srbi, i Hrvati, sve što su dijaspori iz Jugoslavije, su me našli, odmah vidjeli taj snimak. I eksplodiralo, imam sad 30.000 pratioca. Pošto dijaspor hoće da se vrati, znaš. Puno u dijasporu hoće da se vrati. Isto ja.
Oni vidi da nije to tamo. Znaš. I svi sanjaju da imaju tu konekciju sa svoju državu, sa svoju zemlju, sa svoj narod, svoj jezik, sve svoju zemlju. Puno od njih su ko ja. Imaju zemlju što su dobili, dedovinu, znaš. To sve. I oni me našli na TikTok i oni uči od mene. Oni hoću da znaju kako se to radi. Ja morao sve sam raditi. Pa oni me sad učiju od mene. I tako TikTok počeli da me plaćaju. I počeli, streamam igrice tu i pričam s narodom. Pitaju me svašta i mi se družimo. Pa oni šalju mi one giftove, pa ja počeo zaraditi. Sad na TikTok zaradim isto ko normalan posao. Nekad $25 zaradim za 4-5 sata, nekad $50. Uvijek zavisi koliko ljudi šalju giftove i to. Ali uglavnom, ne znam kako se kaže na bosanski, konstantno i konsistent je ono redovno. Znači, stabilno je. Dolazi taj novac od TikTok i ovdje ne moram niđe ići, imam ovdje kompjuter, to. I tako moj plan A, kako se kaže na engleski, moj plan A, da budem kamionđija, je meni sad plan B. Sad da budem kamionđija, to mi je rezervni plan. I zato mogu reći, hvala Bogu, alhamdulillah, ovo je velika nafaka, nisam uopšte očekivao. Pravim snimaka od šargije, imam dosta snimaka tu, svašta, sve živo snimam i... Tako, ovaj državni ispit sam, išao sam u ovu autoškolu, ovdje je pitao ga, haj mi to, da radim taj državni ispit, pošto mora se, znaš. Rekao je, treba ti srednja škola. Nisam ponio diplomu, nisam ništa ponio od Amerike, od moje srednje škole, znaš. Pa to je bilo puno papirologije, pa sam morao svašta raditi za to. Da mi prevedu od Ameriku. Morao sam da mi brat pošalje original i transkript i mora sudski tumač i opština, ovo, ovjer, ono, sve, ministarstvo obrazovanja morao tamo ići, pa to je bilo teže od vozačke da prevedem. Da prenosi se. I onda sam imao sve podatke i papire za autoškolu da radi državni ispit. I pa sam mu dao i onda prođe mjesec i pol. Ja pitao njega, hej, hoćeš mi ti raditi, šta bi sa ono? On rekao, poslao sam njima tvoje papire i moramo sad čekat. Sad je rane prošlo, ne znam koliko je sad prošlo. Više od 6 mjeseci, nisam ništa čuo od njega, ali nisam ni u žurbu da se to uradi, to ti je 2000 maraka, možda za ta škola, za taj državni ispit. I zato već mi ide dobro na TikToku, sad je to sve i možda i YouTube će početi. Pa, i čuo sam od nekih ljudi da možda se ni ne treba više državni. Neki kažu ne treba više državni da te zaposli neko u Bosnu. Promijenili su neki. Rekao, dobro, ja sam probao sa autoškolom, nije mi se on javio, pa... Zato viću ako moram poslije, ali ako Bog da, neću morat. Vićemo. Ali dobro je, osjećam sigurno da imam ovu vozačku i imam pravo skočiti u kamionu. Ali znaš šta, nije ni pametno da odmah skočim u kamionu, pošto ne znam sve autopute ovdje, nisam navikao, nisam vozio po Bosni skoro. Vozio sam kroz Doma Stara, Sarajevo, Travnik, Doboj, Teslić, bio sam samo par mjesta, nisam vidio, znaš, nije mi sve poznato, dobro, pa tako, to je to sad. A to mi je bio plan za kamionđija da budem i čuo sam da ima se posla sad. I svi kažu, svugdje se traži kamionđija. I baš mi je drago bilo. I ti plate, možda ću ići još gore. Čuo sam da se može i 2000 maraka zaraditi mjesečno. I tako. Imam ja ovdje i par komada zemlja i imam mušterija, on mi plaća da sadi
kako se kaže, pšenica i onaj kukuruz u jednu njivu onde. I to mi platio me onaj 150 maraka prošle godine za ovu godinu, a sad imam ponudu od neki drugi, hoće da mi dadne 200 maraka i da napravimo ugovor 5 godina, pa sad vidit ćemo sad kako će to ići. Znači, bavim se sa biznisom sad ja gdje god mogu. I vidim ja u Bosnu da se tako radi ovdje. Sve moji rođaci što živi ovdje nisu nikad otišli u Bosnu. Imam vrlo uspješnih rođaka ovdje. Pravi med, imaju pčele, sirće, sokovi od jabuke, znači, a je i vojnik, ima i svoj posao, znači, to je jedan primjer, jedan rođak. On može dobro zaraditi pare. Ja sam odmah primijetio da svi ovdje imaju svoj posao, a onda malo radu na biznis, na stranu, polja priroda, kako se kaže, proizvod od životinja i hrane i to sve, znaš, voće, svašta. Pa sam ja tako, odmah sam to primijetio, da ako hoćeš da dobro živiš u Bosnu, trebaš imati, znaš, više od jedno mjesto od čime da dobiješ para. Pa sam ja već tako, da znate, ovo nešto se desilo, nešto vrlo dobro se desilo. Firma što je napravila ova zastava, ta firma se zove Zastava. Nije ko ona firma u Jugoslaviji, bivša Jugoslavija. Ovo je sad bosanski vlasnik, on je u Švedsku sad, tu mu baza. Oni su me našli na TikTok i poslali mi poklon. Pa sam ja napravio snimak od tog, otvaravao sam to, znaš. I toliko je bio uspješan snimak i toliko ljudi su počeli kupovati od njega zbog mog snimka. On je rekao, hoćeš li da budeš moj partner? Znači, sad mi on napravio na stranicu njegovu link za Vedada, moja kolekcija, Vedadova kolekcija. Kad koristiš onaj URL link, ona stranica, znaš, www.zastava.com, onda piše Vedad discount, znaš, popust. Dobiješ 5% popust. 5% popust. Dobiješ 5% popust. A ja dobijem 5 eura kad neko koristi taj link i dobije moj popust. Nisu jeftine ove zastave, ovo ti je možda 35 ili 40 eura. A je fina, možda vam nekad pokažem, ali sad ću vam pokazati. I tako, ako hoćete da koristite to, trebalo bi ga staviti u svoj YouTube biografiju. Stavit ću ga, i možete me naći na TikToku. Vedadi se zove moj TikTok. V-E-D-A-D-D-D-Y. Znači V-E-D-A-D-D-D-Y. I vi ćeš u bio, biografija, taj link. Kad pritisneš taj link, bit će ti Vedadova kolekcija i onda... I s time se bavim. Znači, eto da znate, za sad mi sve ide dobro, ovo je blagoslov. Allah mi puno dao dobro na faku ovdje i ide stvarno, za sad ide predobro i imam svoj rezervni plan da budem kamionđe ako treba. Ajde sada vidite ovo, eto, možete vidjeti. Vidiš da ima 3 slojeva, vidiš? Sloje napravio, sloj. Nije samo jedno ko ona obična, vidiš? Pa tako, ima i one da se objesi u autu. Gumene, baš fine. Ima svašta, pogledajte ako hoćete. Eto, i tako možete i mene podržavati. Kad koristite taj link, stavit ću ga u svoj YouTube biografiju, bit će tu. I imate i na TikTok. Hvala vam puno što ste gledali i što me podržavate, što ste tako fini na komenti. Najbolji ste, stvarno, svaka vam čast, vi ste fin narod. Znači mi puno vaša podrška i hvala svima što su komentarisali i lajkovali i gledali. Hvala vam puno, nek vas Allah nagradi, nek vas Bog nagradi.
čuvajte se mi samo naprijed, joj, stvarno drago mi da smo se našli i vaša podrška je vrlo lijepa. Hvala vam puno. Čuvajte se.